Aco, evo nas opet. U ime BN televizije. Kod našeg običnog seljaka u dijaspori. Bog te živio, Aco. Od kad smo mi jutros ovdje? Aco, od kad smo mi jutros ovdje? Znači od 7 sati. Kad smo nastavili? Kad je ovo prase nastavljeno? Kad? 7. Koliko je sad sati i šta misliš koliko još traje? Sad je 12, znači otprilike koliko još treba? Polaganče. Evo, naši gledalci da vide u kome stanju. Znači, otprilike još 2 sata. Na? Na laganoj vatri, da se odsjedi, da se odsjedi. Jedan je voda i djeta. To. Osnova soće njima. Znači, današnji dan slavimo, ako Bog dao, da naši nasljednici nastave. I mnogo valjeno zdravlje veselja svima nama. Kako? Mnogo Bog da mnogo zdravlje veselja svima nama i našim naslednicima prvo. Svi mogu ovako da nasledi. A i mi smo nasledili svih naslednika. Što je na prvom mjestu, što ti kažeš, a to si u pravu. Da naši nasljednici naslede ono kao što smo i mi nasledili. Znači, današnji dan, današnji običaj. Vidite, koljena i koljena, da se to ne ukine. Nije bitno gdje smo ni šta smo. Možda danas biti ovdje, a sutra otići. Mi smo danas u Austriji. Znači u Austriji, Donja Austriji. A sutra možemo da odemo u Hrvatsku, da primjer radi. Nije bitno gdje. Ali držimo opet svoj običaj. Nije bitno gdje smo. Znači, Aco, što ti kažeš, ne bitno gdje smo, ko smo, šta smo, da naši običaji, naše djeci dajemo, da nasleduju naša djeca, da ih prenesemo naši običaji. Kako su nama, naši nama, tako i mi. Naši preci koji su nam ostavili današnji običaj, znači danas je badnji dan, sutra ujutro ako Bog da Božić da doživimo, svi zdravi u veselju. 12 mjeseci. Da. Zdravlje veselju, najbitnije. I naša djeca, ako Bog da dožive i da doživiti ako Bog da, naslede, pa da nas spominju na današnji dan, da spominju i mene i tebe, naša djeca, da spominju na današnji dan. Isto kao ja i ti, sve se spominjemo danas. Tako će ako Bog da, dragi, sveti 12 mjeseci, nas spominju nas. I reći, moj tata, moj deda, moj pradjeda ostavio nam je ovakav običaj. Baš tako. Kao što mi sad pečemo prase, jutros rano smo ustali, 5:30, ja sam išao po zeca, pa smo išli po badnjak, pa smo u 7 sati ovdje naložili vatru. I evo, sad je 11:30, vidite i sami dok kad smo došli, evo, upravo snimam prase na kameri, snimam u kome stanju. Od prilike što se tiče mene i zeta u mene, od prilike ocenjujemo da nam treba još jedno od prilike 2 sata. Na laganoj vatri. Na? Laganoj vatri. Na laganoj vatri, naravno. Znači, jeste, da će Bog da mi nasljednici od našeg očeva i dedovine, da naši sinovi naslede ovaj današnji dan i da tako, ako Bog da, za godinu, 2, 3, 20, 10, nebitno, spominju i nas, mene i zeta, da današnji dan nas spominju, da će Bog da i nas spominju na današnji dan i ovaj običaj i hrišćanski praznik. I ovo običaj. Što kažu, Hrista se rodi, a istino se rodi. Bog vas živio i u zdravlju proživjeli.